muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. bamwe inshuti zacu mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza nanone kandi mbaha n'ikaze muri aya makuru yo muri uyu mwanya. radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. nyuma y'imyaka irenga 60 umubirigikazi witwa Hélène Evelyn Schmidt yagarutse mu Rwanda ahura n'umuryango we bari baratanye, bahuye rero bwa mbere i Kigali. C'est difficile de savoir que ce rêve de si longtemps se réalise. Je me demande si c'est vrai ou si je suis en train encore de rêver. Mais bon, je suis très contente. Hélène Schmidt ati biragoye gusobanura ukuntu izi nzozi zari zimaze igihe kirekire none zikaba zigeze aho ziba impamo. Ati ndanezerewe cyane. Muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Beni abaturage barahunga ingo zabo kubera intambara. Naho muri Afurika y'Epfo umuntu wari ufite imbunda yishe abandi 8 bari mu birori. Nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Muri Afurika y'Epfo umuntu wari witwaje imbunda yishe abandi bantu 8 yabasanze mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya mugenzi wabo. Oriane Itangishaka araduha inkuru. Ubwo bwicanyi bwakorewe mu gisagara ca Gebera cyahoze citwa Port Elizabeth bwahitanye abantu 8 barimwo uwariko arahimbaza imyaka yiwe y'amavuko. Kuno munsi wa mbere igipolisi catangaje ko abantu batazwi bishe barashe abo bantu bose, bongera bakomeretsa abandi bantu 3. Abo nabo amagara yabo ntiyifashe neza. Icatumye bakora ubwo bwicanyi ntikiramenyekana. Umukuru w'igipolisi mu ntara y'ubuseruko ya Cape Nomteteli Mene yiyamirije ubwo bwicanyi, avuga ko bwerekana ukudasonera ubuzima bwa kiremwa muntu. Igipolisi kimenyesha ko amatohoza yatanguye kandi ko kiriko kirahiga abo bagizi ba nabi. Ico gitero cabaye ku mugoroba weje ku munsi wa Mungu mu rugo rw'uwo yariko ahimbaza umunsi mukuru w'amavuko, igihe abantu 2 batazwi batangura kurasa abashitsi biwe. Ubwicanyi no muri Pakistani, umwiyahuzi yiturikije n'igisasu mu musigiti wari wuzuye abantu barimo basenga mu mujyi wa Peshawar mu majyaruguru y'igihugu, yahitanye abantu 32. Eugenie Mukankusi yaduteguriye inkuru. Nicyo gitero giheruka kwibasira polisi muri uwo mujyi uherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, ahagikorera abarwanyi ba Kisilamu. Abategetsi bo ku bitaro bavuze ko abantu byibura 147 bakomeretse kandi abenshi bamerewe nabi. Minisitiri w'intebe Shehbaz Sharif yakise igitero cy'ubwiyahuzi. Mu musigiti hari abantu byibura 260 nk'uko umuyobozi muri polisi Sikandar Khan yabivuze. Ntawigambye icyo gitero cyambukiranyije umusigiti mu gihe cy'amasengesho bigatuma urukuta rugwa ku barimo gusenga. Iyo nzu iri imbere mu gipangu gikomeye kirimo n'icyicaro gikuru cy'ingabo za polisi y'intara na departoma ishinzwe kurwanya iterabwoba. Minisitiri w'ingabo Kawaja Asif yabwiye televiziyo Jio ati turimo kumva ko umwiyahuzi yari yicaye ku murongo w'imbere. Video zaturutse muri televiziyo ya guverinoma zerekanye polisi n'abaturage bagerageza gukura mu bisigazwa by'inzu abo byaguyeho, banatwara ku bitugu abakomeretse. Umujyi wa Peshawar uherereye hafi y'umupaka w'igihugu cya Afghanistan kandi ukunze kwibasirwa n'imitwe y'abarwanyi harimo abatalibani bo muri Pakistan. Umutwe uzwi nka Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP ushaka guhirika guverinoma ukayisimbuza ubuyobozi bwawo bwite bugendera ku matwara ya Kisilamu. TTP yongereye ibitero byayo kuva ihagaritse ayiswe amasezerano y'amahoro mu mwaka ushize na guverinoma ya Pakistan, bari bayafashijwemo n'abatalibani bo muri Afghanistan. radiyo ijwi ry'Amerika. Noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati, aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangiye uruzinduko rw'iminsi 3. Uyu munsi arasura Israeli na Palestina mu gice cyitwa Cisjordania. Mukankusi arakomeza no kuri iyi nkuru. Minisitiri Blinken yatangiye uyu munsi hagirana ibiganiro i Cairo na Perezida Abdel Fattah el-Sisi na mugenzi we wa Misiri Sameh Shoukry. Mu ruzinduko rwe i Yerusalemu mu biganiro na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, Blinken azasubiramo ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye bijyanye n'umutekano kandi ashimangira ko Washington ishyigikiye igisubizo cyumvikanyweho na leta ebyiri.
ubundi abayobozi b'Amerika bemeza ko ibiganiro by'amahoro by'igihe kirekire bitari iby'ibihe bya vuba. Urugomo rwaguyemo abantu mu minsi ishize rwongereye ubwoba ko ibintu bishobora kuzarushaho gufata intera. Umugabo w'umunyepalestina wari ufite imbunda yishe abantu 7 mu gitero cyabereye hanze y'urusengero kuwa gatanu i Yeruzalemu. Nicyo gitero gikomeye cyagabwe ku banyepalestina mu karere ka Yeruzalemu kuva mu mwaka wa 2008. Cyaje gikurikiye umukwabo wa Israeli waguyemo abantu mu mujyi wa Jenin mu ntara yigaruriwe ya Cisjordania kuwa 4. Nicyo gitero cyaguyemo abantu benshi mu myaka myinshi ishize. Minisitiri Blinken azajya i Ramallah kubonana n'umuyobozi w'abanyepalestina Mahmoud Abbas n'abandi bayobozi muri Palestina n'abagize sosiyete sivile. Oriane Itangishaka na Eugenie Mukankusi murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu ni kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Nyuma y'imyaka 62 avanywe mu Rwanda yambuwe umubyeyi we, umubirigikazi Hélène Eveline Schmidt yageze i Kigali mu cyumweru gishize aje gusura umuryango we. N'umwe mu bana bavutse mu gihe cya gikoroni, hanyuma bavuka ku bazungu n'abanyarwandakazi. Ababyeyi babo b'abazungu babambura ba nyina babajyana i Burayi, babashyira mu bigo by'imfubyi, ntibamenya rero bene wabo basigaye mu Rwanda. Hashize imyaka 50 yose Hélène Eveline Schmidt ashakisha umuryango we wo kwa nyina umubyara, abifashijwemo n'ikiganiro Agasaro ka Buraga cya radiyo Ijwi ry'Amerika. Barahuye. Ni inkuru ya Jean Baptiste Mico Myiza uri i Kigali. Ni ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe mu masaa 12 za mu gitondo, ubwo Hélène Eveline Schmidt yaririmbirwaga n'itsinda ry'abana bavutse ku babyeyi badahuje uruhu, aba bakaba bazwi ku izina ry'abametisi. Eveline nawe ni umwe muri aba, ariko akaba afite umwihariko. Ari mu bana bavutse ku bagabo b'Ababirigi mu gihe cy'ubukoroni n'abagore b'Abanyarwanda, maze aba bana bakarererwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye imiryango yabo, haba kwa se cyangwa kwa nyina. Eveline w'imyaka 71 y'amavuko, radiyo Ijwi ry'Amerika yabashije kumuhuza n'umuryango we wo mu Rwanda kwa nyina ku nshuro ya mbere mu buzima bwe. Eveline ati, byandenze ndumva wagira ngo ndimo kurota. C'est difficile de savoir que ce rêve de si longtemps se réalise. Je me demande si c'est vrai ou si je suis en train encore de rêver. Mais bon, je suis très contente. Eveline, ibi byishimo byo kubona umuryango we bikamurenga bifite isoko. Ubwo yajyanwaga mu Bubiligi, avuga ko yagezeyo mu bitabo bya polisi akandikishwa nk'umwana watoraguwe yaratawe n'ababyeyi, nyamara se yari umutegetsi uzwi. Mariana Faustina Karangwa ni murumuna wa Eveline. Bahuje nyina bakagira base batandukanye. Kwakira Eveline avuga ko byamuteye amarira y'ibyishimo. Avuye mu ndege amanutse hariya mu kibanza cy'indege, twaramukanyije. Amarira ndarira kubera ibyishimo, numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya gusa. Genda kubera ko nishimye cyane, amaraso yanjye akajya nkatabura mbese. Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we mu kiganiro cya radiyo Ijwi ry'Amerika Agasaro ka Buraga, Gakwerere Manzi Claude uzi umuryango wa Eveline niwe wahise ahamagara Mariana amubwira ko umwana yumvise ko nyina yabyaranye n'umuzungu arangisha umuryango we. Kuri Gakwerere, kuba guhuza Eveline n'umuryango we radiyo Ijwi ry'Amerika yabishoboye ni igikorwa cy'indashyikirwa. Nshimiye cyane, ndashimira cyane Ijwi ry'Amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa, kugira ngo ihuze abantu bamaze imyaka irenga nka 50 bataziranye, ariko ikabahuza. Nkabashimira cyane cyane Ijwi ry'Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho ihuza imiryango.
Abametisi mu bihugu bitandukanye bya Afurika hari abatazi imiryango kuko baba bayihishwe, ariko hari n'ababyarwa n'abagabo b'abazungu. Abo bagabo imiryango yabo ikanena abo bana ntibamenye iyo miryango. Bene aba Jacques Albert wo muri Association Métis du Monde avuga ko ari benshi. Nk'abametisi, ndavuga mu izina ry'abametisi, twishimye cyane guhera igihe twumvishe iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abametisi dukundana. Verine we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bametisi benshi. Imiryango y'abametisi mu Rwanda ivuga ko abafite ibibazo byo kutitabwaho na base b'abazungu abigaragaje babarizwa hagati y'100 na 200. Mu minsi ishize iyi miryango yakiraga cyane abavuka kuri base b'abanyaburayi, ariko ubu bari kwakira n'abavuka ku bagabo b'abanyaziya nk'Ubushinwa n'Ubuhinde bagenda biyongera. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Thank you, Voice of America. Yes, thank you very much. Nawe Jean Baptiste Mico Myiza urakoze kuri iyo nkuru. Noneho tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri teritwari za Masisi, Rucuru na Beni, abaturage barahunga ingo zabo kubera imirwano yakajije umurego. Jean Bosco Sebishimbo ni depite uhagarariye intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba na minisitiri w'umutekano, ariko ari muri konje kubera ko ubutegetsi bweguriwe igisirikare. Aratabariza rero aba baturage. Ibindi kuri iyi nkuru na Venus Nshimiyimana. Ndashaka kubabwira ko inkambi ni nyinshi hano, ni ngari cyane hano hafi y'umujyi wa Goma. Izo ni inkambi z'abaturage bacu bavuye muri Rucuru. Ejo bundi abaturage bavuye muri Gicanga benshi cyane. Ndashaka kubabwira ko ubu ngubu bakambitse benshi hariya hitwa Imweso, kandi kugeza ubu ngubu akaba ntacyo bari babona cy'abantu babagoboka bati babashe kugira icyo babaha. Rero abo baturage bakaba bari mu kangaratete, n'abandi bashwiragiye hirya no hino, baja za Muheto, abandi baja za Rushebere, abandi baja za Rubaya, n'abandi baja hirya no hino. None bwana depite, bose hamwe abaturage bamaze guhunga imirwano kuva Gicanga yafatwa barangana iki? Kuva Gicanga yafatwa wenda umubare kugira ngo kubwira umubare nyakuri birangora, kuko kugeza ubu ngubu nta mashirahamwe yari yashobora kubagoboka ngo arababarura, cyangwa se inzego za leta zaba zikora neza mu kariya gace ngo zibashe kubabarura. Urabizi ko ubu ngubu icyoba gifite, mbese abaturage benshi bafite icyoba, ndetse n'abo bayobozi bagombye wenda kubarura abo baturage bose bakaba bafite icyoba. Rero mu buryo bwimbitse tukaba tutari twamenya imibare nyakuri y'abaturage bari hariya Imweso, ngo tumenye abaturage baba bari hariya za Muheto, za Gahira, abandi bagiye bakagana za Gahanga. Ni ukuvuga ko abaturage bashwiragiye, kandi kugeza ubu ngubu kugira ngo babone icyo barya, babone aho bakwihisha kugira ngo imvura ze kubanyagira, ibyo byose ni amakuba yagwiriye abo baturage. None se niba abategetsi bafite ubwoba bwo kumenya umubare wabo bahunga, ayo mashyirahamwe asanzwe atabara bari mu kaga yo ari hehe? Reka nkubwire ko ntabwo ari ubwoba bwo kuvuga ngo kubarura abantu. Urabizi Gicanga na Mweso ariho abaturage bahungiye. Gicanga na Mweso ntabwo ari kure. Rero ubwo buyobozi nabwo bukaba buvuga bati ese izi mpunzi zigeze aha ngaha ni igiki kiduhamiriza ko natwe tutari buhunge? Mbese ugasanga ko buri wese arimo
ashaka iyo yagana, akaba arizo mpamvu ndimo mvuga ati ntabwo barashobora kubabarura, ndetse n'ayo mashyirahamwe yagombye kubagoboka. ukaba uzi ko imirwano yafunze umuhanda, yabashije gufunga umuhanda uva Sake cyangwa se uva Goma, Sake, Gicanga, Mweso. ubu ngubu rero abo baturage bakaba bari mu kangaratete gakomeye cyane. Twatangiye gukomanga hirya no hino kuri ayo mashyirahamwe ashinzwe kureba ingorane z'impunzi, ariko turushaho no gukangurira Kinshasa. Murabizi Kinshasa duhora tubivuga, iyo inzego za leta zifata bije y'igihugu cyangwa se amafaranga atunga igihugu 75% byose bikaririrwa Kinshasa. ni ukuvuga nayo ni amakuba yandi yaje kwiyongera kuri iki gihugu. Rero nabo tukaba turi kubakangurira kugira ati ese ni igiki cyakorwa kugira ngo babashe kugoboka abaturage bacu bari mu kangaratete muri ibi bihe bimeze nabi. Depute Jean Bosco Sebishimbo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ukaba na minisitiri ushinzwe umutekano muri leta Kivu y'Amajyaruguru, ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika utabariza abo baturage. Murakoze cyane. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe gikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Bahura n'ibibazo bitandukanye mu miryango bavukamo no muri sosiyete muri rusange, ariko hari abagira neza babafata mu mugongo. Urugero ni Padiri Theophile Hakizimana, abafasha binyuze mu mushinga witwa Berwa Kinunu. Yabiganiriyeho na mugenzi wacu Eugene Mukankusi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Padiri Hakizimana ashinzwe urubyiruko muri paruwasi ya Kinunu, ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, Diocese Katolika ya Nyundo, ni mu ntara y'Uburengerazuba. Padiri Hakizimana aratangira atubwira uko igitekerezo cyo gufasha abana batewe inda cyamujemo. Nyuma yo kubona ko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, nga Padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi, nakunze kenshi kugira ngo ndaguhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire ku bijyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko ngabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko burya hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'ipfunwe bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi baragiye ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe, bamara kubyara bikabatera ipfunwe, bakaba bicaye mu rugo bafite isoni bumva badashaka kuvayo. ubwo rero nyuma yo kubona ubwo bwitabire bukeya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi, nanga itangazo mu Kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, mpamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanze itangazo, imyumvire iracyari hasi kuri Kiliziya, baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Byarabyumvise rero cyane, bahita baza ari benshi cyane, ku buryo muri iyo minsi nabariye abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirize hamwe, turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tunywa. dore ko banazaga kenshi basa nabi. Urumva y'umwana mu Rwanda cyangwa se mu mico y'iwacu, umwana atewe inda aba ari igitero ku muryango, akenshi usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi, bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari, kuko aba bumva yabateye ipfunwe. Wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze yenda ubwo banatekerezaga.
noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo ubwabwo uko bwihariye. nk'uko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe twagiye tuganira, twagiranye urugendo rurerure no gukora article mu rurimi rw'igifaransa bavugaho, noneho tuza gutekereza icyo twabakorera. nyuma yo kumva ibitekerezo byabo, benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha tubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tunifuza ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga babatera inda baragiye babihakana. Yego, nasomye iriya nsanganyamatsiko nsanga hari icyo wenda ashobora kuvuga. Yego, by'ukuri urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta iyishyiraho kavuga ngo wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ubwayo iri kwishyira mu bibazo. Kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura, atahe iryo joro, agende muke, usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari abandi baba batagejeje mu myaka 19, 20, kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari ba bana bakabaye bakirerwa iwabo. Ibyo byose rero bikongera izanda n'ubundi zitateguwe. Ikindi n'ibindi n'imbuga nkoranyambaga z'iki gihe ujya wenda kuri za Twitter, za Instagram, ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi. Natanga inama rero y'uko leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo bwa rubyiruko b'abana batoya batazakudesinga cyane uko byakabaye bikwiye. Ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu. Niba abana bafatiwe muri icyo bintu, bihano umuntu mukuru gusa, nishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano. Mu kanya Padiri twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye badahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu, ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isanamitima, ari uburyo bwo kuganira nabo, babyakiriye gute? Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine dutangira ibiganiro baje ari benshi, dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe, turebe uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko bakora ibitsina bagiye bacika intege, ku buryo ngo ku nshuro ya kane baje ari bakeya cyane, kuko bari biteze ibintu, kuba ukaraza ukamuha ibintu byo guha umwana we ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho, amafaranga n'ibindi. Birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro, ntabwo babyakiriye neza cyane. Mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije bahugurwa mu gihe kingana iki? Mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose baba babifitiye ubushobozi? Bamara igihe kingana iki bahugurwa? Mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi. Abana kugira ngo wige kudoda ugomba kuba uzi gusoma no kwandika no kubara. Birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha, abo nibo dufata. Kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi 6, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi 6 duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya, ku buryo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi 9, nibura umwana agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibindi azagenda bimenya. Yego. Serafina, wowe nko ku giti cyawe, tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga, guhugurwa, urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute? Intambwe maze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango mugari nyarwanda,
kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga, ariko nawugereyemo narasabanye n'abandi, none mbona icyizere cyari cyaramvuyemo cyongera kungarukamo. Ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore nshinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta, njya mu nama, nitabira imiganda kandi haragiramo sinabyitabiraga. Padiri Theophile, abana baje babagana icyo gihe muganira, singira ngo mumene ibanga, ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo? Ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana. Ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana, bumva umukobwa wagize gutya agaterwa inda, uwayimuteye akamwihakana, umuryango nawe umuryango avukamo kumwakira bikabananira, akabaho muri ubwo gutukwa no gutotezwa. Wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane, n'uburyo bagaragaraga no mu maso byaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye cyane cyane. Icyo banagaragazaga cyabaga ari ikibazo gishingiye ku bukene. Turabizi umubyeyi hari ibintu byinshi akenera, kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mabi abwirwa, agira ihungabana rigakubitana n'ubukene, ukabona ko yahindutse atameze neza. Serafina, wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo, ni iki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu bijyanye no gufata umwana watewe inda, wagize ibyago agaterwa inda, niko nanabivuga ko ntabwo aba abishaka? Ubivuze ko ari ibyago ntabwo waba uteye ibuye, kuko ni ibintu biza bigwiriye umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera, icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize, kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve, kugira bamwakire aba ari ikibazo. Umuryango ahita ko atari umwana bigicibwa, bigatuma yiheba cyane, ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bagakuramo izo nda, ariko iyo agize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana, izo ngorane zavaho. Icyo nababwira ababyeyi rero, ibyabaye biba byabaye, kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho, ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza, bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza. Nyuma yo kubyara agafata ubuzima busanzwe, usubira mu ishuri agasubira mu ishuri, ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora, kuko bamutereranye cyane mu muryango. Niyo bahiramo abana bo kwiheba, abandi bakagenda ku muhanda bo babyaye, bigatuma biba umuzigo kuri leta. Muri Kayonza mu Rwanda hari igitekerezo nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gukangurira ababyeyi. Hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kugira, ubwo ni nk'igitekerezo, hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita, rimwe na rimwe bakabirukana babasoteza. Nk'aha ngaha rwose mu karere ka Kayonza gasikazuba mu Rwanda bireze cyane. Ibyo ni byo nifuzaga kuba nababwira, kandi tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwanya. Umwana aratwita bakamuta ku gasozi, akamwirukana rwose. Nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba twabigizemo uruhare twigaramiye, kandi bimwe mu basore ariko ngomba nabirwanya, ndi mu babirwanya kuko babisengana cyane. Noneho bayagira abasore baza kugira ati imuzi umubyeyi atuza muri uru rugo, bumva iyo batereranwe bagira n'ihungabana mu mutwe. Ndagushimiye cyane kuba radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ako gaciro k'ikiganiro ubundi ni muri Isanga. Mushobora rero kuyisanga igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa interineti eshatu radiyo yacu voa.com mu gice cya muri Isanga. Aha rero niho amakuru yacu n'ibiganiro byo muri iyi saha twabateguriye bihumurije. Mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Maze rero mugire umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro. Murakarama, mbifurije ibihe byiza.